Yes. Como kwa amera fo lwa ko wen mi ko malami Uganda. Kidong lwa machwako talen mi ko malami Uganda. Luani mic will job. No, down one a big mic, original copy. Coach Badit. So, abino tiyam da kayamu. Piani inge chamo kene wana chuli wini lok mana tiri. Ikara nyaya dugu dit. Pinano lok mati watu wiyamu. Ni boss mi go team. Ubukero chilling. Piluenj ma umero taka o tekte no upangang ko makakingi upangang magiti ko malami Uganda. So ang benati kino pangang eto amero ni boss mi go team. Honorable boss mi go team ki kata clear ki dogi I air ni yamo ma food one legend pia wa cha ko balo kero megwa nge one legend no wati ko duga raka to bayar charge mati ang tiang ni wati ko duga raka boom ko chile mo mata da ni chile palu tiang so legend ko bede kai na ta ya mo nga kai nge ni pe mi lol mi ma ko an yingi ni no in food paper no food paper nga ta iko tiki whisper kai nan pe winyu nying whisper mi no gelwana whisper la yibini ka pe nyon mi le ye lingo mo ka pe char ga na ma du la cho ga cha lingo mo ki dong ka de nan pe ber ken jo mo wo mo nyona a logo limited legend ki nge jo yan no and squad de ne rak ni du ki cha ne pe mo na no te to ka kita la ma ki yang kickboxing tek gul ma pelare yang wumwel bodybuilding tak gulu mapelara yang boxing gulu itwaro cara karate no ngeo lunodang kumanen pene kete gulu kan so right now winyu lok mo boss mi kata kene lok mo pe kidong la lonyo no lonyo madong rong supporting talent gulu ti boss mi ko ti meken ke jawati ke dan mo dung marang supporting talent. So kayu pakumantie wa mero wun lo wanyo kata wa ko bere lejano dugu ka promoting dugu matie ko malami Uganda ma wai chak gulu kan ma mero ni kadong honorable boss mi ye me chako yo poto ko yoni wun lo no kene botiel kore otiel kore katchili pene wan legend wa jalo dugu pianni chiling pe dugu wa ono wa grooming lo tiang bi tie ka wa tiengo mo chene bi no ngai dugu chứ quan nó vật gì á là vật liệt mà mấy quan này phạt so ye na amot legend mo ko kong wiye pa ma wenge mo ta ka matek yang mo ba short put ma pelar ila yimi we ka mot master o kara mo nge o kara ito ye na amot kemboy mo master ma tit be bodybuilding ko malami Uganda yena amot uzaite afoy batak yena amot la to boxing mo yuak mo widang de wili kumgi akura mote kumi wa beru ata futki akor ko ya Kenya benu ya beru yom full yena amot legend madang wigiti wili kumgi lu ko matak ka chalo gena de let Johnson gi mo belu to ma tek mo ngegi ko piluwi ko malami Uganda yena mot de late Patrick custom corner wonwe Patrick mabe kidong mati legend mo go chalo zing custom corner kono ngeo gi mabe adida kidi yera mot legend mo go kinja fa indo legend bana masali fa in bedo legend romano matini pore bani in bene dong itie legend yena motu jol mot bora kidong atigi delet mo yang ta loya kidong yena amot legend kita ka dragon mot kumi mo na to boxing mo yuwa kidong yena amori legend man makilwo nyene anywa munu nge anywa mo be bondia mo legend ma weka amot gi kong wiye